Ngatho cia mwanya njitagwo Jonjo wa kama unagwiraga ndikuka chonjo kama Jonjo. Na muthenya umuthi ndina 90k Kamso. Well atia? Ina uru baba. Eni. Karibu sana thiini wa Kururia TV. Nindakena nani ni guka guku. Mafansi yaku ni makondo makijuria. Hihi ni kiatumire oye horo wa kwihumba kiundu fani? Agi hihi makamakio niwe. Riu ri. No o mundu ni ari uria entertainaga mashabiki make. Neguo. Riu haria industry kinyite to kuina peke yake tondu kwina andu maraina wega. Riu ni ndokire na njira yakwa ni identity yakwa ni brand yakwa. Na ngoretwo ngienda gukenia andu na ni maragikena. Ni tukoretwo tukiona mugithie migithi muno na Tony Young. Yes. Ni kuribo turigeire gukorwo kuma kuri inyui kana gwika undu murabanga. Kaundu ni kwire karerehe no kwa ndagika ino tutikoretwo tugiciria undu ucio. No ni tukoretwo na nyamu iretwo 90k tour. Na riu ni yacenjirie iretwo Kenya Blue Tour ni undu wa Tony Young. Na tugukorwo tukiura Kenya ngima na no kunyitanira tondu aini moraga ni kwaga kunyitanira na kuiguanira wiru. Uguo rira twanyitana na Tony Young turona mafansi magikena no uguo niguo tungienda aini manyitane. Uguo karombo tutikoria muno no collab gukorwo ngirelease next song igukorwo collab. Eguo. Wakari wa Kambera ni arakongwira miaka 40 kuma riria ambirie kuina. Yes. We wita muini mwithi na munini. Kaundu kari ugawe uraririkana kigia wa Kambera. Kaundu kari ngiririkana ka wa Kambera ni ati ni anderete ni wa by the ni wa gwa cucu kwa kon mairoinya. Uguo no wa Nyandarua na no akiona nie na nie ndura Nyandarua. Uguo nie wa ngari ndimu mutumia twendete muciari niguo na no ndimwirire Ngai amuhe miaka mingi na ni twendaga guka at least tuhote go survive take tondu ni hotete go survive music inene na akagerera maundu maingi na personally ni friend yakwa ni ndamuhurira gita ndari bandi yake at some point. So ngumwira Ngai amurathime na nituguthie nituguthi kuo. Eni hihi we wita muini ndona aini mararekereria rwimbo o wiki kana o mweri nirona ta he na diti aini gukorwo magikira kio makiria he na diti tondu kurelease rwimbo wiki ti undu raithi. Number 1 nirona ginya video iria turaruta thaici ni video cia mbeca nyingi ati iguru muno. So oguo mararuta nyimbo nyingi ni wega no nie ni ndeheaga time kidogo ndiruta nyimbo na ihenya no weinire utha ici ari ore ni murito wona tukigeria maundu maingi ukagerio nigatha oneke handu. Eni mafansi maku ukumera atia kigo kia mwisho? Ngumera ni ndimendete muno na gutura ndimwendete na ndimwinyihagiria na ndigetia ndimwi haria twambanirie ndigacenjia no andu ni macenjagia. Niguo ni macenjagia. Nie ni ndaromirwo ni gucenjia uguo na ma expect na matuhoagire muno nigetha tukamahe kiria o mangibatara kuma kuri ithui. I promise to give my best na nituguthi na mbere na kumakenia. Yes. Twacokia ngatho makiria. Ni ngatho muno bro. Na ni turicemanagia. Ngatho cia mwanya itagwo 90k yuma guku gwa Kururia TV na makiria igira haria page yake ya YouTube 90k Kamso subscribe na Kenya uke eni subscribe haria 90k
Ona namba mahe namba yako. Namba yako ni 0790 470 687. Hiyo ti ya manager. Ni M-Pesa. Ni ya M-Pesa na ni ama fans mari na ni tucenjania ideas. Thank you muno tukinya hau ndore akwiraga njitagwo Jojo wa kama utigirira no subscribe no share na no comment. Ngai wa moyo alo murathima. Gloria TV, lighting up your world.